Nasuruh kinabite kan lu habis cukur habis iya rulu aja mau bengi yo pidi tomato tanah patano ko kalukue patano ko kaluku loloy ndo padahal dia tuh kalulu loloy tanya ulu pasangan na es batu si basiru gitu pasangnya tanya ulu tapi magin ako kalukue na patama itu pelajaran ite gare pemupatama ko kalukwe siwan ni mabani hancur isa na kalukwe itu racunnya rambut bahayanya ya ko perintah agama timbang aldiang ni ulawan siagi egan na tanakna seko ulawan maliang ya ko meko palat di garana den marigaga napa mo sidakang ko tau kasyesie magay anakmu matu pasti mancitau dece itu perintah agama iya na mendidi anak-anak yo pidi tapay pak bulawang ni Pak nenek na magiga, jajin na po natappo pa cici parante. Padahal ka pasan atau pandita. Aja mo Pak bulawang ya anak mo kudan dati 10 tahun umur. Pak magay matandretip Pak. Biasanya matandretip Pak macigaw. Bilang ini di masa bunak di perang. Dia namanya lo male kutannya dicela. Iya namanya gak makokoy. Panrasa-rasa itu matoy. Apa ini mato salah-salah? Itu palampurang ijo loh. Maka detik ko carana di anak-anak na wadi madeceng. O como pihe